Pak RT, piye iki? Iki penak pelaku apa-apa? Mobil loh, capek. Oh, mobil. Mobil Oke. itu Pak panitia. Oh, enak panitione to? Bentar. Tapi lagi ono sih jenis bili. Apa ya? Berarti ada tulisan deh. Tak kok, dadi Hmm. kayaknya udah berani pan. Oh, ngono. Wah, kowe kaya tapir Taman Zoo no. Reservasi. Beh, kayak apa kayak?